Ayo, bay. Ayo. Oh, Oh, nade ka na, bay. may tuyo Oh, bay. bay. Nakabasi mo kong istorya nga mo abroad kuno ka. Oo. Mo naman tanan. Ako papilis na naman na Di, passport. dili na may bay. Ano lang po abroad bay. Kaya bilhin mo kanang abroad bay, no? Kanang, igbiyahe lang gina mo daan bay. Kanang usakay kag airplane. Dili ka kasiguro sa imong kinabuhi. Unya kay kompleto naman ang papilis ko bay. Yaan imong imong pamilya. Pila ka katuig dito bay. Unya ang imong kinabuhi di ka kahibaw. Sama ka na karon, no? Nain may nahitabo karon ni abroad siya. Unsa man na balita Pag na? uli niya bay. Namatay siya dito sa Kianan bay. Unya pila siya katuig dito antos kamingaw bay. Mingaw ka istanan sa pamilya. Unya siya kamingaw pag uli niya. Namatay siya sa Kianan. Wa siya kaabot sa pamilya. Pati luya bay og ginanang mahitabo simba ko sa ato pag abroad. May sayo bay mag-urong lang ka kabay. Ang abroad bay. Simbak ko sad bay. Di man bay, di man dayon ang ginasabay kay na process naman tanan papel gina ko. Lagi ako bay. Si mana, dargan ako. Tambag lang ko sa imo kay dili ka layo sa imo pamilya. Ay, Unya. layon man bay, pero nganong di man layon. Saon man lang nga ginahanglan man ta kay Pilipinas nga minus maging pangwarta diri. Minus lagi pero doon kasi mo pamilya. Magsudong ka pirmi. Sudong ka kanunay niya ka. Balag magpinubrita basta nalan ta dire niya karon maabroad ka. Pag abot dito, ang ato kinabuhi bay dili gid panghibaw-an. Pwede nimong mingawa pag abot nimo, wani gid ka kaabot sa imong pamilya luoy kay kaana bay. Simbak ko sad bay. Lahi Oh, sa dili man ang ato diha. Ato lang kuan kay ang kinabuhi nato wa natag-an. Di man kita kahibaw sa ato kinabuhi. Mas maay bay mag-urong lang ka bay. Diri lang ka man trabaho bay dul. Unsa man ang imo bay? Tambag ra gyud ko ana bay. Ipa-discourage ko nimo. Sa man ang gasto nakagasto naman kog 30,000 sa ako papilis. Sa man na ma-cancel pa na nga. Kadako na ko gasto. Baligya pa man baka na ko. Oh, ikaw was ganahan ka dito pero wala na tambag ra gyud sa imo nga kaning abroad bay dili gid maayo. Maabot ka dito pila ka tuig, tulo ka tuig. Daghan na kay nahitabuan na bay. Pag abroad bay nga. Pero Iguli niya bay. Wa na bay di na ka kwas pamilya bay. pero ang kuan bay, kinabuhi abantahon lang ina to bay. Kay di man gud mahimo sa gyud di ta mo abroad. Kung kwarta sa Pilipinas bay, di ta hapit mabuhi bay. Mabuhi man ito bay, pero daot. Di magsilbi bay. Manang maadto lang gyud manimpala ni Canada bay. Matay kalayo ato. Abi niyo bay bisag unsay imo agian bay. Magsakay ka bay, di ka sigurado. Ay Bisag na lang unsay sa masakyan. ay na lang sa gug discourage mag-aampo tamang yun na lang sa ampo kay total ra bay uli nako. Puhulog na natay magkagrasyahan ta dito di. Mag-Whitson man ta. Apil magkakaon na na. Ay noon makakaon gyud sa ko pero Oo, hapon itabag ka lang ko kay maluoy man sa ko sa imo gud bay kay Ampo na lang sa ko dito nga sugod kay ta diri nya mo ako nadunggan mo kalit kag abroad nya kinsa pa may kumadol-dol diri. Nga kita ra may nag silingan nga sod nya ning abroad ka nya wa man ka nagtibaw mabiton ni tambag ko kay kanang nahitabo lang ron bay kaluoy ana bay limong ka na bay nga Oh, nagabantay sakay bitaw sa ka na. taxi bay nya sus pag-focus konduktor bay patay na. Kabantay ko Nya na bay. perti na excited ra nga makakita sa pamilya nya karon namatay na inon siya bay nya bay mura na ikoy katambag sa imo. Mo nagingan bay. Mudayon ni gyud ko kay human naman gug process ko papel gud. May tatong ning ari ka nga pa na ko na process tanan. Na, Sige, kompleto na. Mura na Di ako naman. tambag lang ko nya amping lang bay.